Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Bhus chas Madiha Bilal Qadri Aftab teamich akh member. तारुफ करने जरूरत क्या अल्लाह ताला हन दुत बे अख मौका या चैनल पे वातन खतर नात महफिल स्टार्ट कर मौलवी सबन आज मौलवी सबस आज सेहत पानस ठीक क्या तम वजह से आज लायो स्टार्ट करें बे पाने उम्मीद छ कि सारी आसन सेहतो सलामत गोड करो नात पाक पढ़ो गोड नात शरीफ पाने उम्मीद छ कि सारी करें वीडियो शेयर ज़्यादा खुद ज़्यादा उम्मीद थो पन्नी जाय यह कि सारी करें वीडियो ज़्यादा खुद ज़्यादा शेयर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लल म्यान्यो इंतखाबा रहमतन लिल आलमीन लल म्यान्यो इंतखाबा रहमतन लिल आलमीन बाग म्यान्यो बड़ गलाबा रहमतन लिल आलमीन बाग म्यान्यो बड़ गलाबा रहमतन लिल आलमीन आफताब ज़ून तारक यम लौसान सुबह हो शाम आफताब ज़ून तारक यम लौसान सुबह हो शाम बस न लौसान आफताबा रहमतन लिल आलमीन बस न लौसान आफताबा रहमतन लिल आलमीन मुरसलन मज पाय बड़े सुबादशाहे मुरसलीन मुरसलन मज पाय बड़े सुबाद शाहे मुरसलीन
मलकूत बख्शस खिताबा रहमतन लिल आलमीन मालिकूत बख्शस किताबा रहमतन लिल आलमीन बाग म्यान्यों बड़ गलाबा रहमतन लिल आलमीन lol म्यान्यों इंतिखाबा रहमतन लिल आलमीन बाकी वसल्लम ये थयो म्यूट ना करो कैमरा बंद तो ना त्रो म्यूट यल्ल तुम म्यूट त्रावन अचानक यल्ल उम्मीद कि तुम आसो वीडियो सारी कोर्मुत तुम थो म्यूट ये गसान डिस्टर्ब इत कत डबल आवाज तुम थो म्यूट मे उम्मीद कि तुम आसो वीडियो सारी कोर्मुत शेयर कि अगर ये क्या फितना आसा तो तेल आसो तुम अम खो शेयर कोर्मुत क्या वन सोशल मीडिया पे क्या खचन सह तुम शेयर कोर्मुत कि ये अल्लाह ताला सिंद तारीफ तो नबी सिंद तारीफ आसान उम्मीद तुम करो सारी शेयर थो ये उम्मीद वीडियो करो ज्यादा खुद ज्यादा शेयर क्या मतलब हर घर घर गोस यह वातन हर कह गोस जॉइन कर क्या हर कह शौक कि पढ़ो ऑनलाइन नात या ये हेचन मुकाम हेचन चैनल इसलिए तुम करो सारी वीडियो ज्यादा खुद ज्यादा शेयर ये ब्राक ब्रदर हाफिज शौकत यम करन म्यूट ऑन तो यम पढ़न नात शरीफ हाफिज शौकत अस्सलामु अलैकुम वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह पढ़ियो हज नात शरीफ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह जो दिल बेकरार बुला रही मदीना जो दिल बेकरार बुला रही मदीना 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 फलम वनहार बुला रही मदीना फलम वनहार बुला रही मदीना 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 मदीना
मेचुम टोट कोता वनई अजब कुसचुम मेचुम टोट कोता वनई अजब कुसचुम नबी ताजदारई बुला रही मदीना नबी ताजदारई बुला रही मदीना 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 सठा शोक दर दिल मदीना सब कस हा सठा शोक दर दिल मदीना सब कस हा में नहीं का गुजारे बुला रही मदीना में नहीं का गुजारे बुला रही मदीना 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 फिरम बुत हदीसन ईसन तंत फरजन फिरम बुत हदीसन ईसन तंत फरजन में गो नहीं गवारी बुला रही मदीना में गो नहीं गवारी बुला रही मदीना 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 माशाल्लाह माशाल्लाह इमस हाफिज शौकत इमो पढ़ वारिया बेहतरीन नात शरीफ तय वुचव कुत कत लालनो इमो ये नात शरीफ ये नात कलाम नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यिथी लड़कы छ आसान वुनकन मोबाइल वुछान या बदल क्या टीवी वुछान या बदल क्या करान लेकिन तय वुचव हाफिज शौकत सब इमो कुत कत लालनो ये नात शरीफ खास कर बेश दितमुत अल्लाह ताला हन जिठिस इज्जत कि येतन छ अस राबिया हबीबिन बाब सब कसन मन छ दितमुत अल्लाह ताला हन जिठसी इज्जत यम छन नात शरीफ पढ़ान किया तो तम यहज बच्ची छ पढ़ान नात शरीफ राबिया हबीब तो तुम करन म्यूट ऑन तो तुम पढ़न नात शरीफ नत अगर तिहंदिस बाब सब सी नात शरीफ पढ़े तेल परन तुम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह ठीक पछु हज मजा गोबर ठीक छुआ बस अल्हम्दुलिल्लाह तो ठीक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो राबिया मतलब पर राबिया पर हज पढ़ियो आज तो राबिया पर राबिया वलास पत पर तुलियो बत पर साल राबिया तुलियो हज कैशन राबिया तम पत पर बत क्या फराश तुलियो हज इंशाल्लाह पढ़ियो अम पतो
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोल म्यान्यो इंतिखाबा रहमतल लिल आलमीन। लोल म्यान्यो रहमतल लिल आलमीन। आफताब यमन गई नेटवर्क प्रॉब्लम तम वजह से हेचो नात शरीफ पढ़ित क्या अगर यम बे गसन अस एड तो यम पढ़नाहोक बे नात शरीफ यतन ब्या ब्रदर अबू हैदर यम सारी खुद गड यम कर म्यूट ऑन तो यम पढ़न नात शरीफ। अस्सलामु अलैकुम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ मदीन की गुलाबो ज़ूम्योन छपिलोग यो हाँ मदीन की गुलाबो ज़ूम्योन छपिलोग यो शुभ वनी आफताबो ज़ूम्योन छपिलोग यो हाँ मदीन की गुलाबो तबत यदा तिमन अथन कंडित्र विहायचे वतन कंडित्र विहायचे वतन तबत यदा तिमन अथन कंडित्र विहायचे वतन कंडित्र विहायचे वतन वतन गाश वथरावयो ज़ूम्योन छपिलोग यो हाँ मदीन की गुलाबो चानन फरमानन लोल बोर नई बिलालन लोल बोर नई बिलालन चानन फरमानन लोल बोर नई बिलालन लोल बोर नई बिलालन
नारस पेठ जोल खो जूम्योन छपि लोग यो हा मदीन की गुलाबो तोहात यासीन चोन आमुच दर कुरआन आमुच दर कुरआन तोहात यासीन चोन आमुच दर कुरआन आमुच दर कुरआन तिलावत करान मर यो जूम्योन छपि लोग यो हा मदीन की गुलाबो चताबांची हुसन बुथौथस मज गमन बुथौथस मज गमन चताबांची हुसन बुथौथस मज गमन बुथौथस मज गमन बागी जंत के बुलबुलो जूम्योन छपि लोग यो शुभ वनी आफताबो जूम्योन छपि लोग यो बाकी वसलाम माशाल्लाह माशाल्लाह तय वुचھوٕ یِمو کِتھ کٔٹھۍ للنو یہِ نعتِ شریٖف ویٖڈیو کٔرۍزیو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ شِیَر کیٛازِ یہِ گوٚژھ گَرٕ گَرٕ واتُن کہِ سٲری گٔژھِتھ نعتِ محفلہِ سۭتۍ جُڑٕنۍ تِم تہِ گٔژھۍ پَرٕنۍ نعتِ شریٖف صلی اللہ علیہ وسلم سارنٕے کٔر مےٚ گُزٲرِش کہِ ویٖڈیو کٔرۍزیو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ شِیَر کیٛازِ یَتھ منٛز چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ تعٲریٖف تہٕ نبی سٕنٛدۍ تعٲریٖف بیٚیہِ چھِ اِسلیے ووٚنوٕ مےٚ تۄہہِ ویٖڈیو کٔرۍزیو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ شِیَر یَتھ پٮ۪ٹھ چھِنہٕ کینٛہہ بُرٲیی آسان کینٛہہ اگر یَتھ پٮ۪ٹھ کینٛہہ بُرٲیی آسہِ ہا تیٚلہِ آسہِ ہا تۄہہِ ویٖڈیو ساروی کھۄتہٕ گۄڈٕ شِیَر کوٚرمُت کیٛازِ یَتھ منٛز چھِ نبی سٕنٛدۍ تعٲریٖف تہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ تعٲریٖف بیان گژھان تہٕ یَتھ پٮ۪ٹھ تُہۍ چھُو نہٕ یہِ شِیَرٕے کَران اِسلیے ووٚنمو مےٚ تُہۍ کٔرۍزیو ویٖڈیو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ شِیَر بیٚیہِ وَنہو بہٕ تۄہہِ وٕنۍکٮ۪ن نبی سٕنٛز شان یہِ چھِ حدیٖث تہِ تہٕ زٔمیٖنَن ووٚن آسمانَس دوٚپنَس چانہِ کھۄتہٕ وزن دار چھُس بہٕ مےٚ نِش چھُ کُلۍ دٔریاب چھِ مےٚ نِش پیغمبر چھِ مےٚ نِش تہٕ تۄہہِ نِش کیٛاہ چھُ آسمان ووٚتھُس واپس دوٚپنَس چانہِ کھۄتہٕ وزن دار چھُس بہٕ یِہنٛدِ خٲطرٕ یہِ دُنیا آو سجاونہٕ سُہ چھُ وُنہِ مے نِش ووٚنُس آسمانن یِہنٛدِ خٲطرٕ یہِ دُنیا آو سجاونہٕ سُہ چھُ وُنہِ مے نِش ووٚنُن زٔمیٖنس زٔمیٖن وۄنۍ یُتھُے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آے یتھ دُنیاہس زٔمیٖنس آیہِ کتھٕ زٔمیٖنن ووٚن آسمانس دوٚپنس وۄنۍ کیٛاہ روٗد ژےٚ نِش یِم مطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ تۄہہِ نِش تِم ووٚتھ دوٚپنس مُبارک چھُ اتھ زٔمیٖنس یتھ پٮ۪ٹھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلمن مطلب پنٕنۍ پایہِ مُبارک تھٲے بیٚیہِ چھِ دوٚیِم مُبارک چھِ تٔمِس ماجہِ ییٚمِس یہِ مطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیہِ نیٚچی بٔنِتھ بیٚیہِ چھِ ترٛیٚیِم مُبارک ووٚنُنکھ ترٛیٚیِم مُبارک ووٚنُنکھ دوٚپُنکھ مُبارک چھُ بیٚیہِ تس اُمتس کہِ یۄس مطلب یتھ اُمتس کُن یہِ نبی آو بٔنِتھ بیٚیہِ چھُ وۄنۍ میانہِ طرفہٕ چھُ ژوٗرِم مُبارک تٔمِس کہِ یُس ویٖڈیو کرِ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ شِیر اس لیے چھس بہٕ سارنٕے
नेटवर्क प्रॉब्लम छ आवाज छन बिल्कुल कहीं यवान नजाकत म्यूट करियो ऑन पढ़ियो नात शरीफ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलाम इलाही दिया जिसने लाकर कलाम इलाही दिया वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलाम इलाही दिया जिसने लाकर कलाम इलाही दिया वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला झूम कर कह रही है ये बातें सबा। ऐसी खुशबू चमन में गुलों में कहाँ ऐसी खुशबू चमन में गुलों में कहाँ जो नबी के पसीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलाम इलाही दिया जिसने लाकर कलाम इलाही दिया वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। हमने माना कि जन्नत बहुत है हंसी हमने माना कि जन्नत बहुत है हंसी छोड़कर हम मदीना न जाए सखी। यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं। यूं हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलाम इलाही दिया जिसने लाकर कलाम इलाही दिया वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। बाकी वसलम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तोय विश्व यसिदन मियन बेनि यमो पढ़ यह नात शरीफ बेयि यम सलाम छ सोजान तमन छ मेन तरफ वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या अस छिन हेकान सारनी हिंजन सलामन जवाब दिथ किया
اسی لیے یِم مطلب سلام چھِ سوزان تِمن چھَس بہٕ کران وعلیکُم السلام ورحمتہ اللہِ وبرکاتہوٗ. بیٚیہِ کٔرۍزیو ویٖڈیو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ شِیر. ییٚتٮ۪ن چھِ اَسہِ بیٚیہِ اکھ یعنی کہِ برٛدرٕے وَنو أسۍ حافِظ قیصر یِم کَرن میوٗٹ آن یِم پَرن نعتِ شریٖف. السلام علیکم ورحمتہ اللہ. وعلیکم السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمتہ اللهم اللہ. صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. يا نبيكنا مخاب اسمز يا نبيكنا مخاب اسمز दिल बेकरारी में ताबस्मज दिल बेकरारी में ताबस्मज शौक सांछुस परान درود و سلام شوق سان چھس پران درود و سلام اک بشارت دن جواب اسمز اک بشارت دن جواب اسمز یا نبی کنا مخاب اسمز دل بیقراری में ताबस्मज چون دو حس انتظار شبس بیقرار چون دو حس انتظار شبس بیقرار اکیلتی uçhan bakab اسمم اکیلتی uçhan bakab اسمم یا نبی کنا مخاب اسمم راز محشر دیدم کوثر چترش راز محشر دیدم کوثر چترش یوت اثر چاکنی آب اسمم یوت اثر چاکنی آب اسمم یا نبی کنا مخاب اسمم دل بیقراری में ताबस्मज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. ماشاءاللہ ماشاءاللہ یِمو پٔر واریاہ بہتریٖن نعتِ شریٖف. تۄہہِ وٕچھوٕ یِمو کِتھ کٔنۍ للنو یہِ نعتِ شریٖف. بیٚیہِ چھِ ییٚتٮ۪ن اَسہِ رابیا حبیٖب تہٕ یِمن ٲس تھوڑا نیٹؤرٕک پرابلِم. کینٛہہ چھُنہٕ پرواے یِم پرن اَمہِ پتہٕ بیٚیہِ تہِ اکھ نعتِ شریٖف. ییٚتٮ۪ن چھِ اَسہِ وۄنۍ باقٕے تہِ اِنتظارس. کینٛہہ چھُنہٕ یِمن ین باسہِ کہِ اَسہِ پٔر نعتِ شریٖف یِمن ٲس تھوڑا نیٹؤرٕک پرابلِم. یِم پرن پتہٕ بیٚیہِ اکھ نعتِ شریٖف.
वन छ अस यतन ब्याक बेने नीशा यम करन म्यूट ऑन तो यम पढ़न नात शरीफ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पढ़ियो नात शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे शायद नेटवर्क प्रॉब्लम। पढ़ियो नात शरीफ। गोबर में मदिहा बिलाल गोबर इन नेटवर्क प्रॉब्लम दि जैनबस दावत या दि राबिया हबीबस दावत। तुलियो हस कह जैनब रियाज पढ़ियो तो नात शरीफ। मुनहज पढ़ना नात ब पढ़ा ये दरूद शरीफ। तुलियो हस कह पढ़ियो। पढ़ गोबर में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुलबुलो गुल फलन मदीना आसमास। बुलबुलो गुल फलन मदीना आसमास। Dardlad dil balan Madina asman. Dardlad dil balan Madina asman. Chumne taqat nazar shar chum dilas. Chumne taqat nazar shar chum dilas. Wat kar marne bro Madina asman. Wat kar marne bro Madina asman. Allah sallallahu alayka ya Rasulullah. Wa salam alayka ya Habiballah. क्या सनागारिन अल्लाह में जल जल प्रार्थना डेढ़ तल मदीना आसमान। प्रार्थना डेढ़ तल मदीना आसमान। चश्मलो वजहन दर कौवाब। चश्मलो वजहन दर कौवाब। अश्क नार चुंवजान मदीना आसमान। अश्क नार चुंवजान मदीना आसमान। अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह। व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। जिस गुनाहगार बार चुम
छुस गुनाहगार बार बर्दोश गोश गुजारी करो मदीना's मास गोश गुजारी करो मदीना's मान करो ना अख नजर से चश्म रहमत करो ना अख नजर से चश्म रहमत अश्क पे चान फलन मदीना आसमान अश्क पे चान फलन मदीना आसमान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह उम्मती ची गमत परेशान हाल उम्मती ची गमत परेशान हाल नाल ज़री करो मदीना आसमान नाल ज़री करो मदीना आसमान पाए बड़ साय चौन पूशन सदा पाए बड़ साय चौन पूशन सदा बखदा चुमदा मदीना आसमान बखदा चुमदा मदीना आसमान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह बुलबुलो गुल फलन मदीना आसमान बुलबुलो गुल फलन मदीना आसमान दर्द दिल फलन मदीना आसमान दर्द दिल फलन मदीना आसमान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह बाकी वसलाम माशाल्लाह माशाल्लाह मैं ज़ैनब रियाज इमो पढ़ आज दरूद शरीफ वारिया बेहतरीन पर तय वुचव वीडियो करजो ज़्यादा खुद ज़्यादा शेयर कैस वीडियो छुनु तुम तिथ पर शेयर करान कह तुम करान व सर आज मौली सब ती येथी आज मौली सब ऑर्डर गमित कह आज मौली सब ती येथी वीडियो करजो ज़्यादा खुद ज़्यादा शेयर सारनी यह रिक्वेस्ट वी तुम करियो बे मे पान यह उम्मीद कि तुम करियो वीडियो ज़्यादा खुद ज़्यादा शेयर बे मौली सबन शुक्र गुजार कि इमो यह स्टेप तुलमुत यह चैनल बनम मतलब अत मज हेचन क्या खास कर मे अत मतलब वारिया नॉलेज मिले मे ये मज या नात पढ़ने या मतलब डर अंदर किन नात पढ़न मतलब ये गोड मतलब सह थर वथान लेकिन पत मतलब अगर बह आज मतलब कुन ती जाए नात पढ़ान या मतलब कह हदीस वन सह वनकन दिल खोलित वन बेफिक्र सह ति मौली सबन वजह सि मौली सबन यह स्टेप तुलमुत यह चैनल बनम सानी खतर तेली बह हेकान आज मतलब कंस क्वेश्चन क्रैस मज कर
या मतलब नात कुन जाए पढ़ित अस छ मौलवी सबन वारिया शुक्र गुजार अल्लाह ताला कनक रुत तो बे अल्लाह ताला दीन अंदिस मौलिस माज सेहत तो मौलवी सबस बे पान ते सेहत बे थनक अल्लाह ताला सेहत सलामत बे ब्राक ब्रदर वारिस रशीद यम करन म्यूट ऑन तो यम पढ़न नात शरीफ वारिस रशीद अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मालिकस महबूब को ता रहमतल लिल आलमीन मालिकस महबूब को ता रहमतल लिल आलमीन आमिना सुंदना मिना मा रहमतल लिल आलमीन आमिना सुंदना मिना मा रहमतल लिल आलमीन या मी आय तुम दर वजूदस गई मुनव्वर कायनात या मी आय तुम दर वजूदस गई मुनव्वर कायनात करानक जन पेठ वाज शुबान रहमतल लिल आलमीन यसन गम ओस पन निपानुक ओस फकत तस सोन गम यसन गम ओस पन निपानुक ओस फकत तस सोन गम वनी जेरान दर सफर ओस अबू तालिब मुल्क के शाम वनी जेरान दर सफर ओस अबू तालिब मुल्क के शाम या मिडेशान अथ वहारे रहमतल लिल आलमीन या मिडेशन अथ वहारे रहमतल लिल आलमीन मालिकस महबूब को ता रहमतल लिल आलमीन कि मिछ करम जुल्म सितमस बदल हर सा दुआए खैर कि मिछ करम जुल्म सितमस बदल हर सा दुआए खैर आलमस मंज अख मिसाला
rahmatan lil alamin. Alamas manz akh misala, rahmatan lil alamin. Çusum darit vani miskin, gar farmaye kubul. Çusum darit vani miskin, gar farmaye kubul. Myani bapat shahana, rahmatan lil alamin. Myani bapat shahana, rahmatan lil alamin. Kalime tayyib yus çbavar, rahmatan lil alamin. Kalime tayyib yus çbavar, rahmatan lil alamin. Çus brozan dahsuratası, tihiz öşi bekarar. Çus brozan dahsuratası, tihiz öşi bekarar. Dina didarim şab, rahmatan lil alamin. Dina didarim şab, rahmatan lil alamin. Malikas mahbub kota, rahmatan lil alamin. Amina sundna binama, rahmatan lil alamin. Baki wassalam. माशाअल्लाह माशाअल्लाह यम वारियस रशीद यमो पर नात शरीफ तय वुचु यमो कथ कत लालनो ये नात शरीफ बे मेन रिक्वेस्ट अकै कि तुम करियो वीडियो ज्यादा खुद ज्यादा शेयर कि बस यह एक्सपेक्ट करान तुम कि तुम करियो वीडियो ज्यादा खुद ज्यादा शेयर बे ये ब्याक बेन जैनब रियाज कि यम पढ़ो सो नात शरीफ ऐ दितमुत खुदायन थजर मैन नबियो। जैनब रियाज अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। से दितमुत खुदायन थजर हमयान नबियो, से दितमुत खुदायन थजर हमयान नबियो। सोन कुंज देखना नजर हमयान नबियो, सोन कुंज देखना नजर हमयान नबियो। दिल चो मजाबस कर क्या बनारस, दिल चो मजाबस कर क्या बनारस।
छनमत गुलामस जिगर हम्यान नबियो छनमत गुलामस जिगर हम्यान नबियो सोन कुंस दिखना नजर हम्यान नबियो वतन छस वुचानी चश्म वन में लोसम वतन छस वुचानी चश्म वन में लोसम करी तो या पारी गुजर हम्यान नबियो करी तो या पारी गुजर हम्यान नबियो युद्ध यकन सालस थावक अजाबस युद्ध यकन सालस थावक अजाबस तेली जिंद रोजनस क्या हसर हम्यान नबियो तेली जिंद रोजनस क्या हसर हम्यान नबियो सोन कुंज दिखना नजर हम्यान नबियो तूल क्यों फिराकन जोकंत शोकन तूल क्यों फिराकन जोकंत शोकन करमत में शिकन कबर हम्यान नबियो करमत में शिकन कबर हम्यान नबियो सोन कुंस दिखना नजर हम्यान नबियो सेजत मुत खुदायन थजर हम्यान नबियो सोन कुंज दिखना नजर हम्यान नबियो बाकी वसलाम माशाअल्लाह यम ज़ैनब रियाज यमो पोड़ यह नात शरीफ चे दितमुत खुदायन थजर म्याने नबियो योर कुन चे दिखना नजर म्याने नबियो तय वुचव यमो कुछ कथ यह नात शरीफ कुछ कथ लालनो कि अस वनान नबी सं दावत आमन तो खासन यह महफिल बासान नूरी नूर वीडियो कर ज्यादा खुद ज्यादा शेयर तो अम सवाब ची कम अगर तुम वीडियो करू ज्यादा खुद ज्यादा शेयर बे वुचव तुम कुछ कथ लालनो यम नात शरीफ बे वन बे कथ आय मे वनकन दिमागस मज तो वनकन वन बे ये थोड़ा सा यहूद अम्स आंगनस मज किहुर खनन यथ मतलब किहुर ये मतलब वाटर पंप वनान मतलब यम सत आब गेटन यह पन्नस आंगनस मज सुई किहुर खनन अमिस मगर अथ आब मतलब थोड़ा ट्युट हिं नेरन अमिस वोन ओर आव शख्सा अमिस वोन अम शख्सन दोपनस मुसलमान गस मुसलमानन हंदिस नबियस निश युस सु दुआ छी करन सु छी गसन कबूल यहूद वोथ तो यह गो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमस निश लेकिन यह क्या कदर जान यह यहूद यह हेन मतलब तहजीब अमिस वन क्या मतलब क्या मतलब एहतराम सन हेकान तिहुंद नाव हेत क्या यम वथ मतलब यम यहूद यमो वोन तमिस ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपनक मे खन्याव पन्नस आंगनस मज किहुर लेकिन तथ मे आब नेरान ट्युट
हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सत वथ कह सहाबी तो यम गई मतलब अत किहरिस नजर दिन वन युथुई मतलब तथ किहरिस निश वात यानी कि युहुंद गर येल वात पत दिजुक तथ किहरिस नजर पत वनुस अम यहूदन दोपनस मे मे खन्याव येतन किहुर अत नेरान मे आब ट्योट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोर तुकुन लॉबी दहन यानी कि यथ कशिर पठिस वनान छु थोक तमो कोर तुकुन लॉबी दहन पत यहूदिस वनुन दोपनस तुल वुछ च वन चा च वन अमिश त्रेश पत युथुई यहूद त्रेश चे सु गो अकिस कूंजस पे तम चे ततन त्रेश युथुई त्रेश चेयन ततन मतलब आब मतलब वारिया मजदार पत गो यहूदिस बासो पन्नी जाय कि ना अथ अथी होत कह नत कह वन गस बह बेस कूंजस पे बह दिम बेस कूंजस पे नजर वन यु यहूद गो बेस दमिस कूंजस पे नजर दिन ततन ये तम खड़ त्रेश अम चे त्रेश तो अत द्राव मतलब आब मतलब त्रेश द्राय अतन ते मुदर पत यु त्रेमिस कूंजस पे गो ततन ते द्राव मतलब ततन ते द्राय त्रेश मुदर पत यु चूरमिस गो ततन ते द्राय त्रेश मुदर यहूद बोथ दोपनस मतलब काफरी दोपनस ए मोहम्मद ऐ कोरुथ मानी कहरिश त्रेश मुदर वन तो मोन दिल ते मुदर कर यह नबी सं शान मतलब लॉबी दहन कोर तमो तथ किहरिस कुन मतलब त्रेश गई मुदर वनकन तह मतलब सो त्रेश मतलब वारिया मजेदार यह आसान नबी सं शान पत दोपुक यहूद दोपनस वन कर च मोन दिल ते मुदर यानी कि वन पढ़नाव च मे तह कलम पत पोर तमो सह कलम तो तम पत बने तम मुसलमान लेकिन यह नबी सं शान आसान शेयर कर सारी क्या यह गोस घर घर वातुन हर कह गोस यह नात महफिल वुचुन तम त नात शरीफ पढ़न अस राबिया हबीब तम वनकन क्या येतन तिमन नेटवर्क प्रॉब्लम वन करो अस क्वेश्चन स्टार्ट अगर मोन बोय पढ़ गड तुलन पढ़न तुलियो हज पढ़न मगर वीडियो कर ज्यादा खुद ज्यादा शेयर अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अस्सलामु अलैकुम वालेकुम सलाम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रि वस्वासिल खन्नास الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناस آمنت بالله صدق الله العلي العظيم माशाल्लाह इमो कर तिलावत तो विश्व कथ पठ कर इमो इम जैनब रियाजस ब्रदर तो इमो कर तिलावत वन येतन हाफिज शौकत यम पढ़न आखिरी नात शरीफ तो पत गसन क्वेश्चन स्टार्ट मगर वीडियो कर ज्यादा खुद ज्यादा शेयर हाफिज शौकत अस्सलामु अलैकुम अस्सलामु अलैकुम पढ़ियो हज नात शरीफ इस वन पढ़व जो दिल बेकरार बुला रही मदीना जो दिल बेकरार बुला रही मदीना फलम वनहार बुला रही मदीना फलम वनहार बुला रही मदीना 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 मदीना
Madina, 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 Madina. Mechum tot kota wanai azab kusachum Mechum tot kota wanai azab kusachum Nabi tajdari बुला रही मदीना नबी ताजदारी बुला रही मदीना 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 सठा शोक गस दिल मदीना ताजदारी मदीना नबी ताजदारी बुला रही मदीना 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 माशाल्लाह माशाल्लाह इमस हाफिज शौकत साहब यमो पढ़ वारिया बेहतरीन नात शरीफ तो तय वुचवो इमो कथ कथ लालनो ये नात शरीफ वीडियो करो ज्यादा खुद ज्यादा शेयर मदीहा दीदी वनियो हज ये पे हज पढ़ क्या पढ़ियो पढ़ियो क्या शुन परवाई अम पत पढ़ियो पढ़ियो अख सेकंड वीडियो करो ज्यादा खुद ज्यादा शेयर कैसे गोस घर घर वातुन कैसे हर कान गोस हर कान आसान शौकीन नात पढ़नुक तम ते गस नात शरीफ पढ़न बे मौली सबन खास कर शुक्र गुजार यमो ये स्टेप तुल या मतलब ये पेज खोलुक सानि मूजूब मतलब हेचन खतर ये चैनल कि ये मैडम मतलब ये ऑफलाइनस में पढ़नावन अल्लाह ताला करें यमन ते रुत यम ते वनकन वुचन यमन ते करें अल्लाह ताला रुत यमन ते करें अल्लाह ताला दीन यमन ते सेहत अम पत गसन क्वेश्चन तो येतन जैनब रियाजुन ब्रदर तो यम ते यमन शायद नात शरीफ पढ़न कि तिलावत करें तो यम ते पढ़न जैनब रियाज अनहुन ब्रदर अस्सलामु अलैकुम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वालेकुम सलाम पढ़ियो हज औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कलमे तय्यब तय्यबान पाक ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह तय वुचव ये लकुट बच्चे यमो कथ कथ पोड़ कलमे तय वुचव योस वारिया लकुट यथी शुर आसान वनकन शेंगित या फोन आसान वुचन लेकिन तय वुचव ये बच्चे कथ कथ वनकन यतन यमो पोड़ कलमे यतन क्या आसान खास कर मालिस माजे यस तरबियत तेली पे शुरन ते लाड़न
یا بیٚیہِ چھِ دِوان مول موج ییٚلہِ شُرِس رٕژ تربیت دی تیٚلی چھُ شُر تہِ مطلب تیٚلی چھُ شُرِس تہِ سۄ تربیت لاران ییٚتٮ۪ن چھِ اَسہِ مسرت نذیٖر یِم وَنن گۄڈنیُک کوسچن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میون بوے حظ کر تلاوت. تُلِو حظ کٔرِن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ یِمو کٔر تلاوت سورہ لہبٕچ. وۄنۍ کرو أسۍ کوسچن سٹارٹ تہٕ گۄڈنیُکُے کوسچن ؤنِن مسرت نذیٖر. مسرت نذیٖر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کوسچن حظ چھُ فرشتو کٔژِ پھِرِ ووٚد تہٕ کَمہِ کَمہِ وقتہٕ ووٚدُکھ؟ ویڈیو کٔرزیٚو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ شِیر کیازِ اَمہِ کوسچنٕکۍ گٔژھۍ آنسر ہٮ۪کٕنۍ دِتھ. اگر نہٕ وُنیُک تام ٲسۍ مطلب نعت ٲسۍ وُنیُک تام پران اگر نہٕ تیُتھ کال ٲسۍ ویڈیو شِیر کران وٕنکیٚن کٔرزیٚو ویڈیو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ شِیر کیازِ اَسہِ گوٚژھ یِمن کوسچنن ہُنٛد آنسر مِلُن. تُہۍ کٔرِو کوسچن بیٚیہِ رِپیٖٹ. فرشتو کٔژِ پھِرِ ووٚد تہٕ کَمہِ کَمہِ وقتہٕ ووٚدُکھ؟ کومنٹ وٲلۍ وَنن اَمیُک جواب فرشتو کر ووٚد تہٕ مطلب کَمہِ کَمہِ ساتہٕ ووٚدُکھ. ملا عاقب چھِ لیکھان 3 مرتبہ. غلط جواب. نہ یہِ چھُ غلط جواب. سسٹر 3 مرتبہ. نہ ملا عاقب یہِ چھُو غلط جواب 3 مرتبہ چھُنہٕ کینٛہہ. کوسچن کٔرِو بیٚیہِ رِپیٖٹ. فرشتو کٔژِ لٹہِ ووٚد تہٕ کَمہِ کَمہِ وقتہٕ ووٚدُکھ؟ اَکہِ لٹہِ. غلط جواب. عاقف نبی نہ یہِ چھُ غلط جواب. فاروق بٹ چھِ لیکھان 2 لٹہِ. صحیح جواب 2 لٹہِ مگر کَمہِ کَمہِ وقتہٕ تَمہِ ساتہٕ کم حالات سپدے ییٚمہِ ساتہٕ تِمو ووٚدُکھ؟ ؤنِو حظ وۄنۍ اَمیُک جواب تہٕ تَمہِ ساتہٕ کۄس حالت سپدے ییٚمہِ ساتہٕ تِمو مطلب 2 لٹہِ چھُ مطلب ووٚدمُت. سایمہ چھِ لیکھان حضرت اسماعیل کے کا ذبح کے وقت. اہن حظ آ یہِ اکھ چھِ صحیح بیٚیہِ چھِ بیٛاکھ اکھ ییٚمہِ ساتہٕ حضرت ابراہیٖمن ہیوٚت حضرت اسماعیل قۄربان کرُن تَمہِ ساتہٕ ووٚد فرشتو. بیٚیہِ کَمہِ ساتہٕ ووٚدُکھ؟ بیٚیہِ ؤنِو اَکیُک آو آنسر وۄنۍ ؤنِو بیٚیہِ اَکیُک آنسر. ویڈیو کٔرِو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ شِیر تیٚلہِ ہیٚکہِ اَسہِ یِمن کوسچنن ہُنٛد آنسر مِلِتھ. شاہ جاوید تہِ چھِ لیکھان 2 مرتبہ اہن حظ یہِ چھُ ٹھیٖک. خان اشرف یِم تہِ چھِ لیکھان یِمو مطلب 2 مرتبہ لیوٚکھ یِہُنٛد چھُ ٹھیٖک. ون صاحب عاقب صٲب ون سا جِگر. ییٚمہِ ساتہٕ حظ حضرت آدم علیٰ نبیٖنا علیہ الصلوۃ والسلام تخلیٖق گٔے نہ حظ
येल्ले तमिस ये ताकत और इल्म की वजह से वोद फरिश्तो दोयम सवाल ये जवाब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने साथ हजरत इस्माइल अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम मतलब ये कुर्बान करूं मतलब त्रेम यम साथ इमाम हुसैन ते इमाम हसन करबला के मैदान में शहीद थे मशहूर रिवायत है। चलो जिगर ठीक जिगर हिबा मैम सही जवाब दिवान मे ई पोर्मुत युस जवाब हिबा मैम छ दिवान कह परवाह यह सवाल करनस मज आंसर यह दीन वारिया फितन योत गुस गसुन बरपा यह हेचनस मज लग वारिया टाइम अगर 130 नफर वनकन लाइव वुच अगर बेत पाए आस कह सो मे असल पे फोन कर यह कत गस वातन घर घर न कि फितन गुस घर घर वातन कह बस सही मरहबा मरहबा यमिस मे जुकाम सत हेकान सोद कत कर मरहबा मसरत नज़ीरस तो मरहबा मला आकिब सबस तोत युत जहन गसन पत यिथ क्वेश्चन कर यह मरहबा आफरीन यतन हेचन मुकाम अलबत्ता अस कुस्तान लड़का इस्लाम जिंदाबाद अमिस पेज अमिस बह चैलेंज सान वन ऐ पजी मोन पेज वुचन कह ज़ कर तुम पेज मोन सुनान यह कर अनफॉलो कर वन सा क्वेश्चन वो गणत तो इन सन क्या अगर यमो सना मतलब अगर इन सनो तो तेल मतलब वारिया जीठ कत बनन तो इसलिए इन सन क्या वन तम वन क्या अगर इन क्या वन यम ज्यादा पहन जहलन मा सनो तुम करो पान क्वेश्चन तो यमिस वो तम हेकन वुचित तेल अमन सत लड़ाई करने पन कीमती वक्त कड़े यम खतर तुम करू कंटिन्यू बस 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 वन करू कंटिन्यू गोबर करू कंटिन्यू मे जुकाम वारिया मे जुकाम से बना कथ कर नत करा बह पाने इंशाल्लाह तुम करू कथ तुम थो कंटिन्यू मसरत नज़ीर तय मिलो दोनवनी मतलब आंसर अहन हिबा मैम तमो दित सही जवाब माशाल्लाह माशाल्लाह यम मे टीचर यम हर हमेशा दिवान सही जवाब हर कह दिवान सही जवाब यम मे टीचर माशाल्लाह यमो दित सही जवाब येतन दियो पढ़ो यह वनु तुम बे क्वेश्चन तो अम पत वन बे तुम नाज शरीफ हेकान पढ़ित क्या क्वेश्चन सु कुस सूर यमिच तिलावत अल्लाह ताला दुनिया बनावन ब्रोट कर वनु कमेंट वाल अमुक जवाब तुम वो सवाल किस त्रो मसरत नज़ीरन मैं वनु अमुक जवाब तुम करो क्वेश्चन बेक रिपीट वो कौन सा सूरा है जिसकी तिलावत अल्लाह ताला ने दुनिया बनाने से पहले की कमेंट वाल वन अमुक जवाब यम लिखान सूरह रहमान गलत जवाब साइमा लिखान सूरह यासीन सही जवाब अल्लाह ताला कर सूरह यासीन तिलावत दुनिया बनावन ब्रो ठीक माशाल्लाह माशाल्लाह यमो दित सही जवाब वीडियो कर ज्यादा खुद ज्यादा शेयर क्या क्वेश्चन आंसर हेकुन मिलित तुम वीडियो शेयर करान तम वजह सह थोड़ा लेट आंसर मिलान इसलिए बह सारे करान रिक्वेस्ट वीडियो कर ज्यादा खुद ज्यादा शेयर क्या हर कह गोस क्वेश्चन आंसर हेकुन दित बे अम नॉलेज बढ़ान खास कर क्वेश्चन सह मतलब ये क्वेश्चन कह क्वेश्चन हेकान पता क्या कमेंट वाल सान खुद जानन वाल तिमन सान खुद ज्यादा पता इसलिए तेल बह तुम रिक्वेस्ट कर वीडियो कर ज्यादा खुद ज्यादा शेयर क्या पता हेकान तिमन तथ पता लगन वन ब्या बेन नजाकत नसरीन यम कर म्यूट ऑन तो वन पन क्वेश्चन
वन حظ ؤنِو حظ سُہ کُس حظ کٔنۍ چھِ یُس نہٕ حظ نارس منٛز تہِ چھُنہٕ گژھان گرم کِہیٖنۍ کومنٹ وٲلۍ وَنن اَمیُک جواب سۄ کۄس کٔنۍ چھِ یۄس نہٕ نارس منٛز تہِ چھَنہٕ گرم گژھان کیٚنٛہہ یی چھِ حظ اہن حظ یِم چھِ لیکھان ملا عاقب حجرِ اسود بِلکُل صحیح جواب ماشاء اللہ ملا عاقب چھِ دِوان ہر ہمیشہ صحیح جواب ہر کانٛہہ چھُ دِوان صحیح جواب اللہ تعالیٰ دِیِن یِمن صحت تہٕ سلامت تھٲینکھ وٕچھن والٮ۪ن سان یِم کومنٹ چھِ کران تِمن سان ییٚتٮ۪ن چھِ مےٚ بیاکھ بیٚنہِ زینب ریاض یِم وَنن پنُن کوسچن کُس نبی چھُ کافرٕ سٕنٛدِ گرِ 3 ؤرین روٗدمُت کومنٹ وٲلۍ وَنن اَمیُک جواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تُہۍ کٔرِو کوسچن بیٚیہِ رِپیٖٹ کُس نبی چھُ کافرٕ سٕنٛدِ گرِ 3 ؤرین روٗدمُت اچھا کُس نبی چھُ کٲفرِ سٕنٛدِ گرِ 3 ؤرین روٗدمُت سوری بوزنس منٛز گٔے بہٕ ہٮ۪کہٕ حظ ؤنِتھ پرٛٲرِو اکھ سیکنڈ گۄڈٕ وَنن کومنٹ وٲلۍ کومنٹ وٲلۍ چھِ آسان أتھۍ پیاران صحیح جواب ہِبا میم چھِ لیکھان موسا اہن حظ ماشاء اللہ یِم تہِ چھِ مےٚ ٹیٖچر یِمو دیُت واریاہ یِمو مطلب موسا لیوٚکھ تہٕ تِہُنٛد چھُ یہِ مطلب تِہُنٛد آنسر چھُ ٹھیٖک ییٚتٮ۪ن چھِ اَسہِ بیاکھ برٛدر وارِث رشیٖد یِم تہِ کرن پنُن کوسچن لیکِن ویٖڈیو کٔرۍزیو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ شِیر قرآنِ مجیٖدس منٛز کٔژِ لٹہِ چھُ آمُت مکہ تہٕ مدیٖناہُک ذِکر کومنٹ وٲلۍ وَنن اَمیُک جواب کوسچن چھُ قرآنِ مجیٖدس منٛز کۭتِہہِ لٹہِ چھُ آمُت مکہُک تہٕ مدیٖنُک ذِکر مُدثر احمد چھِ لیکھان 70 غلط جواب نہ یہِ چھُ غلط جواب 71 غلط جواب نہ یہِ تہِ چھُ غلط جواب نہ 70 چھُو غلط 2 لٹہِ غلط جواب 10 لٹہِ غلط جواب 2 times غلط جواب 80 غلط جواب 3 لٹہِ غلط جواب شاہ جاوید صٲب یِم چھِ لیکھان 7 لٹہِ غلط جواب نہ یہِ تہِ چھُ غلط جواب 40 غلط جواب 60 غلط جواب 18 غلط جواب 7 غلط جواب 5 غلط جواب ییٚتٮ۪ن چھِ لیکھان گۄڈٕ اکھ 2 پتہٕ چھِ لیکھان پتہٕ تمہِ وِزِ 3 تُہۍ چھِو کران سٲری گوٗگل استعمال کیٛازِ شور چھُنہٕ کٕہٕنۍ کُنہِ آنسرس پٮ۪ٹھ تُہۍ چھِو لیکھان أتھی 1 پتہٕ لیکھان 2 پتہٕ لیکھان 3 یِم چھِ لیکھان 1 لٹہِ غلط جواب چھِ لیکھان 1 لٹہِ 8 times غلط جواب ہِبا میم چھِ لیکھان 86 چھُ آمُت اکھ سیکنڈ مکہُک چھُ آمُت 86 مدیٖناہُک چھُ آمُت 26 غلط جواب چھُ غلط جواب 49 غلط جواب 90 غلط جواب مےٚ ؤنِو حظ کَٹھے دۄنوٕیَن ہُنٛد کٔژِ لٹہِ چھُ آمُت
100. غلط جواب 8 times. 5 highlight. غلط جواب 59. غلط جواب 90. غلط جواب Question کٔرِو بیٚیہِ repeat. قرآنِ پاکس منٛز کٔژِ لٹہِ چھُ آمُت مکہ تہٕ مدیٖناہُک ذِکر 28. غلط جواب بہٕ ہٮ۪کہٕ حظ ؤنِتھ ییٚتہِ حظ چھِ وَنان سٲری غلط یِم چھِ تہٕ بہٕ ہٮ۪کہٕ حظ ؤنِتھ بہٕ ہٮ۪کہٕ حظ ؤنِتھ مکہ حج حظ چھِ آمٕژ 8 لٹہِ تہٕ مدیٖنہ چھِ آمٕژ 5 لٹہِ غلط جواب اَتھ حظ چھُ تھوڑا یہِ کَرُن ایڈ بہٕ ہٮ۪کہٕ حظ ؤنِتھ اکھ سیکنڈ comment وٲلۍ چھِنہ وَنان جواب 110. غلط جواب 172. غلط جواب یہِ حظ چھُ سارنٕے ہُنٛد غلط وۄنۍ رُکِو اکھ سیکنڈ مسرت نذیٖرن وَنیو بہٕ وَنہٕ گۄڈٕ ؤنِوٕے ؤنِو مسرت نذیٖر مسرت نذیٖر ؤنِو اَمیُک آنسر یِم چھِ ییٚتٮ۪ن بیٛاکھ بیٚنہِ مےٚ نزاکت نسریٖن ؤنِو تُہی 17 to 25 اَکُے ؤنِو حظ ٹھیٖک چھُ نزاکت نسریٖن دَپان چھُو اَکوے ؤنِو أمۍ حظ ؤنۍ 2 اَمہِ منٛز حظ چھِ اکھ ٹھیٖک اکھ غلط 25 غلط جواب 17 اَتہِ حظ چھِ نَنان پانَے 17 چھُ اَتھ آنسر یِہوٚے حظ چھُ ٹھیٖک 17 کٔرِو کوسچن بیٚیہِ رِپیٖٹ تہٕ اَمیُک ؤنۍزیو آنسر تہِ کوسچن حظ اوس قرآنِ مجیٖدس منٛز کٔژِ لٹہِ چھُ آمُت مکہ تہٕ مدیٖناہُک ذِکر اَتھ حظ آو جواب 17 بار ماشاء اللہ ماشاء اللہ بیٚیہِ ٲسۍ أسۍ شاہ جاوید یِمو ٲسۍ دِتمٕتۍ شاید 45 سٹارٕز چھِ یِمو دِتمٕتۍ اللہ تعالیٰ دِیِن یِمن صحت و سلامت تھٲینکھ کیازِ یِمو چھِ دِتمٕتۍ 45 سٹارٕز وَننہٕ سۭتۍ چھُنہٕ کیٚنٛہہ یِم چھِ ہر ہمیشہ یَتھ چنلہِ مدد کران ہر کانٛہہ چھُ کران چنلہِ مدد لیکِن یِم چھِ ہر ہمیشہ مطلب مولوی صٲبس چھُ وۄنۍ آسان کیٚنٛہہ وَننَے تہٕ یِمو چھُ آسان مدد کوٚرمُت اللہ تعالیٰ دِیِن یِمن صحت و سلامت تھٲینکھ اللہ تعالیٰ دِیِن یِمن صحت وۄنۍ کرو أسۍ بیٚیہِ تہِ کوسچن سٹارٹ اَمہِ پتہٕ زینب ریاض یِم پرن لاسٹس پٮ۪ٹھ نعتِ شریٖف اکھ تہٕ پتہٕ کرو أسۍ لایو ڈِسکنیکٹ
لیکن سٹار دیٖزیو سٲری کیازِ سارنٕے چھَس بہٕ رِکویسٹ کران مطلب یِتھ کٔنۍ شاہ جاوید صٲب یِمو یِتھ کٔنۍ سٹار دِتۍ 45 سٹارٕز یِتھٕے کٔنۍ دِن سٲری سٹارٕز اکھ اکھ مطلب ییٚمِس یُتھ طاقت چھُ سُے دی کیازِ اَسہِ گژھِ ہا تھوڑا پیج یَلہٕ پہن اَسہِ چھِ تھوڑا یَتھ پرابلِم تھوڑا یَتھ پیجَس اَسہِ گژھِ ہا یہِ پیج تھوڑا یَلہٕ پہن اِسلیے سٲری دیٖزیو سٹارٕز مہربٲنی کٔرِتھ وۄنۍ چھِ ییٚتٮ۪ن حافِظ شوکت صٲب یِم کَرن میوٗٹ آن تہٕ یِم وَنن کوسچن ییٚلہِ حضرت عاشیَس اِلزام لوگُکھ کٲفرو تَمہِ ساتہٕ کُس سوٗر گٔے نٲزِل کوسچن کٔرِو بیٚیہِ رِپیٖٹ ییٚلہِ حضرت عاشیَس اِلزام لوگُکھ کٲفرو تِژھ پٲٹھۍ کُس سوٗر وٲتۍ پَتہٕ اللہ تعالیٰ کومنٹ وٲلۍ وَنن اَمیُک جواب تُہۍ ہیٚکوٕ حظ کوسچن بیٚیہِ ؤنِتھ اَکہِ لٹہِ حافِظ شوکت کٔرِو کوسچن بیٚیہِ رِپیٖٹ حضرت عاشیَس ییٚلہِ اِلزام آو لگاونہِ کٲفرو ییٚلہِ اِلزام دِتُکھ تِژھ پٲٹھۍ کُس سوٗر گٔے نٲزِل پَتہٕ حضرتِ کوسچن چھُ حضرتِ آسیاہس ییٚلہِ کٲفرو دیُت اِلزام تہٕ مطلب تَمہِ ساتہٕ کُس سوٗرٕ گوٚو نٲزِل سورے نوٗر غلط جواب سورے مُزمل غلط کوسچن چھُ ییٚمہِ ساتہٕ کٲفرو دیُت حضرتِ آسیاہس پٮ۪ٹھ مطلب غلط اِلزام تَمہِ ساتہٕ کُس سوٗرٕ گوٚو نٲزِل سورے نوٗر غلط جواب سٲری سورے نوٗر سورے نوٗر شوکت بھائی چھِ لیکھان سورت التحریٖم غلط سورے نِسا غلط جواب سورے یوٗسف غلط جواب سورے نِسا غلط جواب سورہ نساء سورے یوٗسف غلط کوسچن چھُ کہِ حضرتِ آسیاہس پٮ۪ٹھ ییٚلہِ کٲفرو غلط اِلزام دیُت تَمہِ ساتہٕ کُس سوٗرٕ گوٚو نٲزِل حضرت شاہ جواد عاشیہ اہن اکھ حظ گوٚو حضرت آسیہ بیٛاکھ گوٚو حضرت عاشیہ تُہۍ کٕہُنٛد چھِو وَنان عاشیہ حضرت عاشیہ صدیقہ چھِ حضرتِ آسیہ عاشیہ آسیہ چھِ یِم چھِ تَوے وَنان سورہ یِم چھِ وَنان حضرت ژٕ چھُکھا وَنان حضرتِ آسیہ کِنہٕ ژٕ چھُکھ وَنان حضرتِ عایشہ حضرت عاشیہ حظ اَچھا بیٛاکھ اچھا یِم چھِ وَنان اُمتٕچ موج حضرتِ رسوٗلِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛز گرٕ واجٮ۪ن حضرتِ عایشہ صدیقہ سُنٛد ناو چھُ یِم ہٮ۪وان یِم چھِ لولاب روزان یہِ حضرت عاشیہ چلو ٹھیٖک اہن چھُ حظ ٹھیٖک چھُ کَم پَہم سَمٕجھ وعلیکُم السلام شاہ جاوید چھِ لیکھان سورے نوٗر رایٹ آنسر ہے وَن سا وَن سا وَن سا وَن سا وَن سا وَن سا جِگر حضرت عاشیہ ژٕ وَن جِگر سورہ نوٗر چھِ اکھ آیت نمبر 11 پٮ۪ٹھ گٔژھۍزیو تُہۍ آیت نمبر 20 یَس تام تٔتھی منٛز چھُ یِم یِوان اوترے بوز مےٚ پنٛنہِ أمسٕے مولوی صٲبَس نِش بیان شاید بروز احمد چلو ماشاء اللہ سورۃ النوٗر چھِ وَنان سورۃ النوٗر حافِظ شوکت سورۃ المومن چھِ نہ حظ کیٛاہ چھِ ہِبا میم وٕنکٮ۪ن وٕچھن یِم مےٚ ٹیٖچر چھِ سورے نوٗر چھِ لیکھان یِم تہِ
کیٛازِ یِم چھِ عالِما یِہُنٛد ہیٚکہِ نہٕ غلط ٲسِتھ کینٛہہ ہو سکتا ہے ہیٚکہِ تہِ غلط ٲسِتھ لیکِن سٲری چھِ لیکھان سورے نوٗر سورہ مومن آسہِ نہ 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 تُہۍ کٔرۍزیو یہِ آنسر کٔرۍزیو چک تہٕ کینٛہہ چھُنہٕ پرواے وۄنۍ کرو أسۍ گُزٲرِش ٹایم تہِ ووت واریاہ لیٹ أسۍ کرو گُزٲرِش کہِ أسۍ چھِ شُکُر گُزار زینب ییٚمِس سُنٛد مدیحہ بِلالٕنۍ یِم روزان ییٚتھٕے تہٕ أسۍ کرو گُزٲرِش زینب ریاض پٮ۪ٹھ گۄڈٕ سُے دروٗد یُس أمۍ گۄڈنٮ۪تھ پوٚر نمبر 1 نمبر 2 پرن مدیحہ بِلال تہِ لاسٹس پٮ۪ٹھ کُن یور کُن دِکھنا نظر میانہِ نبی تہٕ أتھۍ سۭتی گژھِ لایِو ڈِسکنیکٹ لایِو چھُ آسان ہر دۄہ 10:30 پٮ۪ٹھ 10:30 تانۍ بہٕ کرٕ مولوی صٲب کینٛہہ گُزٲرِشات وَن سا جِگر پتہٕ کٔرۍزیو تُہۍ مطلب تُہۍ کیٛاہ آسِوٕ پتہٕ وَنُن مےٚ حظ چھُ شاہ جاوید یِمو اوس ووٚنمُت حامد صٲبُن نعت شریٖف پٔرۍزیو پتہٕ حظ پرو حامد صٲبنٕے نعت شریٖف چلو ٹھیٖک چھُ أسۍ کرو گُزٲرِش کہِ یِمن دۄن مطلب یتھ گرُپس منٛز ایڈ آسہِ گژھُن رجسٹریشن کٔرِو 100 رۄپیہِ بٔرِو گرُپس یتھ چھُ پیوان 100 رۄپیہِ برُن تہٕ بیٚیہِ کرٕ بہٕ گُزٲرِش اسہِ چھُ ایگزام اتھ مُتعلق وۄنۍ مدیحہ بِلال یُس کوآرڈِنیٹنگ خٲطرٕ ایگزام چھُ ایگزامس مُتعلق ونہِ یہِ تہٕ اگر پنٕنۍ درسگاہ آسن کانٛہہ تہِ کوٗر آسہِ ایگزام ہیٚکہِ کانٛہہ تہِ دِتھ اتھ منٛز 6مہِ پٮ۪ٹھ ہیوٚر کُن یُس کلاس چلان چھُ اتھ مُتعلق وۄنۍ مدیحہ بِلال یہِ ترٛایہِ میوٗٹ یلہٕ تِکیٛازِ مےٚ چھُ زُکام واریاہ تُلِو حظ کینٛہہ چھُنہٕ کہِ اَسہِ چھُ آسان شام پٮ۪ٹھ کھۄفتن تام کیٛازِ یُس بہٕ وَنان چھَس ہر ہمیشہ اَسہِ چھُ آسان شام پٮ۪ٹھ کھۄفتن تام اکھ کورُس کیٛازِ یتھ وۄنۍ ایگزامٕچ تیٲری تہِ چھِ أسۍ کران تتھ منٛز اگر کٲنٛسہِ آسہِ مطلب جویِن کرُن تِم کرن مولوی صٲبس سۭتۍ پانہٕ کونٹیکٹ تہٕ ایڈمِشن چھُ ٹوٹل رۄپیہِ 100 چھُنہٕ کانٛہہ مسلہٕ کینٛہہ ییٚمِس نہٕ وۄنۍ طاقت آسہِ تٔمِس دی مطلب مولوی صٲب ترٛاین تہٕ پتہٕ پننہِ چندٕ سُہ چھُنہٕ کانٛہہ مسلہٕ یا أسی دِمو لیکِن تُہۍ کرنٲیِو رجسٹریشن پنٕنۍ کرنٲیِو تُہۍ کیٛازِ تتھ منٛز چھِ أسۍ غُسل ہیٚچھناوان روزٕ ہیٚچھناوان نٮ۪ماز ہیٚچھناوان وضوٗ ہیٚچھناوان یا زکات ہیٚچھناوان حج ہیٚچھناوان نِکاح طلاق ولاق مطلب یہِ ہیٚچھناوان بیٚیہِ غُسل ہیٚچھناوان خاص کر اگر تتھ منٛز چھِ أسۍ کورے یوت آسان سُہ چھُ آف لاینس منٛز آسان اگر پنٕنۍ کوٗر مطلب پننہِ ماجہِ دی غُسل سُہ چھُ مطلب سۄ موج چھِ خۄش نصیٖب ییٚمِس پنٕنۍ کوٗر دی غُسل یا تتھ منٛز چھِ أسۍ ماجہِ کانٛہہ موج چھِ تتھ منٛز اسہِ ان پڑھ چھِ آسان کانٛہہ مطلب یِم نہٕ لیکھِتھ ہیٚکن کینٛہہ تِمن چھِ مطلب تِمن چھِ صرف بوزناوان تتھ منٛز چھِ اسہِ 3 عالِما یِم مطلب تتھ منٛز واریاہ اصل پٲٹھۍ چھِ سمجاوان اسہِ چھِ تِم مطلب ٹیٖچر مطلب تِم چھِ ییٚتٮ۪ن ؤنکیٚن اسہِ وٕچھان اس لیے ووٚنوُ مےٚ تۄہہِ ویٖڈیو اگر تُہۍ شیر کٔرِو کیٛازِ تتھ سۭتۍ تہِ ہیٚکہِ ہن جویِن کٔرِتھ یتھ سۭتۍ تہِ ہیٚکہِ ہن جویِن کٔرِتھ تتھ منٛز چھِ أسۍ غُسل تہِ ہیٚچھناوان نٮ۪ماز ہیٚچھناوان وضوٗ ہیٚچھناوان بیٚیہِ اگر کانٛہہ کوٗر پننہِ ماجہِ دی غُسل سۄ چھِ واریاہ خۄش قٕسمت سۄ موج ییٚمِس پنٕنۍ کوٗر دی غُسل یا مطلب مایتس منٛز چھِ خٲمی ہٮ۪کان ٲسِتھ پنٕنۍ کوٗر چھنہٕ ونان کٲنٛسہِ پنُن شُر چھُنہٕ ونان کٲنٛسہِ اگر ہوس مطلب وۄپر چھُ دِوان یا ہمساے پنُن چھُ دِوان ہو سکے کہِ کُنہِ ساتہٕ چھِ دِوان ہمساے پنٕنۍ مطلب پامہٕ کُنہِ ساتہٕ چھُ ہٮ۪کان سُہ ؤنِتھ کہِ مطلب ہوٚتٮ۪ن اوس یہِ ییٚتٮ۪ن اوس یہِ لیکِن یُس پنُن اولاد چھُ آسان پنُن شُر چھُ آسان سُہ چھُنہٕ ونان کٲنٛسہِ اگر پننِس شُرِس خبر کیٛاہ تہِ کرن سُہ چھُنہٕ ونان کٲنٛسہِ کیٛازِ مایتس منٛز چھِ ہٮ۪کان کانٛہہ خٲمی ٲسِتھ سُہ چھُنہٕ ہٮ۪کان کانٛہہ مطلب پنُن شُر چھُنہٕ ونان کٲنٛسہِ اسی لیے کٲنٛسہِ اگر مطلب جویِن آسہِ تتھ سۭتۍ کرناوُن شام پٮ۪ٹھ کھۄفتن تام چھُ آسان کورس ایڈمِشن چھُ ٹوٹل 100 رۄپیہِ تُہۍ کٔرِو تتھ سۭتۍ جویِن اس لیے ویٖڈیو کٔرۍزیو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ شیر یہِ چھِ مطلب ثوابٕچ کٲم اگر تُہۍ ویٖڈیو کٔرِہِو شیر تِم تہِ ہیٚکہِ ہن وٕچھِتھ مطلب یِمن نہٕ مطلب تُہۍ چھِو سانہِ کھۄتہٕ زانن وٲلۍ تۄہہِ آسوٕ سانہِ کھۄتہٕ زیادٕ پتہ لیکِن کانٛہہ چھُ آسان تیُتھ تہِ مطلب یِمن نہٕ پتہ چھنہٕ آسان کینٛہہ اس لیے ووٚنوُ مےٚ تۄہہِ ویٖڈیو کٔرۍزیو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ شیر مولوی صٲب ؤنِو تُہۍ وۄنۍ کیٛاہ چھُو وَنُن اکھ منٹ بہٕ چھُس ونان گُزٲرِش اگر نہٕ کلاسس منٛز کانٛہہ جویِن گژھِ مگر پنٕنۍ درسگاہ آسان 6 یور پٔڑیٖن آسہِ کانٛہہ سُہ تہِ ہیٚکہِ ایگزام دِتھ ایگزامس چھُنہٕ کٲنٛسہِ ہٕنٛز پابنٛدی کینٛہہ بہٕ کرٕ گُزٲرِش ادبن سارنٕے ناظریٖنن کہِ ایگزام خٲطرٕ چھنہٕ کٲنٛسہِ پابنٛدی ایگزام مطلب پنٕنۍ کٔشیٖرِ منٛز یُس تہِ کٲنٛسہِ درسگاہ چھُ کُنہِ تہِ مکتبہٕ فِکرُک 6مہِ ہیوٚر کُن یۄس تہِ کوٗر آسہِ ایج چھےٚ نو لِمِٹ اتھ چھِ اَسہِ ایگزام تہِ تھٲومٕتۍ باقٕے چیٖز اگر کنٹیکٹ اسہِ سۭتۍ کانٛہہ کرِ وٕچھِو تتھ منٛز چھُنہٕ کانٛہہ مکتبٕے فِکر کینٛہہ وٕچھِو بہٕ کرٕ اکٕے گُزٲرِش وٕنکیٚن چھُ سٲنۍ
यम चश्म तम खुश गमित वजह क्या वजह सन बेसिक पॉइंट्स तिमन पे जोर दिवन कह वजू नमाज रोज ज़कात हज सुन्नत क्या गो फर्ज क्या गो वाजिबात क्या गो बाकी बाकी चीज यम हेचनावान मगर मतलब वुनकन गई मतलब सन मतलब क्लास यम मतलब चलान यम मतलब शाम पे खोफ्तन तान चलान यम कह बेन सह हेकान कुन शे गसित कह तमिस मैडम मे हे जन नफर असल पवाश कर मगर कश्मीरस मज वुनकन फितन ज्यादा शराबस पे कह पाबंदी यसान कर सारी हंद लुक तत तीत नेबरम हेंद चवनी ढुगर शराब कह बो खुल के अतन बह खोता कह यूत शराब पानस अस क्या तुझ मुहिम यूत पान मुसलमान शराबस साथ दिवान सारी वन गुनाह मगर गुनाह कंट्रोल करने खतर तैयार कह इथे कौ सान उलम हजरातन काल नेरान मौलवी सह दपान बह कित गस हिट वनान सह गुस्ताखी करान मतलब यिथ कौ हता कि बह वन यह कत एक दिन स्कूल के जरिए गए पिकनिक यथ चश्मस पे सारी हंद लुक वनान हे आब हज गो खुशक आब गो खुशक आब गो खुशक मतलब बहुत दपान कि तत कत्या गुनाह गसान ये मैंने मुझे अपनी आंखों से देखा है तत कत्या गुनाह गसान मगर वुनकन किस वक्तस मज वुनकन किस वक्तस मज वल्लाह सुहावन कसम वुनकन किस वक्तस मज यमन चीजन हज जरूरत अच्छन फितनन हज जरूरत कह सान बचन बचियन गस दीन इस्लाम पाय आसन खुसूसतन बचियन मे खलक तीचा अड़ मे तीत लेक कड़ान तीत लेक कड़ान तीत लेक कड़ान कि क्या कोड़ दिवान यूता तरजीह बहुत अव मूजूब कोड़न दिवान यूता तरजीह वरना मुझे कोई शौक नहीं था यमन नबी ताजदारन ये हर कंस पन पन हकूक हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दितमित मगर यम सात कूर गैर मुस्लिम सलान गैर मतलब मुल्कन मज गसान पत तत हावान रिपोर्टस अंदर कि वुचु सा मुसलमान हज कोड़ नम क्या क्या करान मगर तम सात क्रहन माजस दाग वसान सह हंदिस यह सा कूड़ सह हर कंस मुसलमान फर्द सु कूड़ आसान हर कंस बेन आसान तम सात मतलब दाग वसान क्रहन माजस मगर अम खतर माटिवेट गसान कह थो फितन नयत बह कर गुजारिश सारे अगर दरसगाह आसान पन तुहद बच्चे वजू हेचन नमाज हेचन रोज हेचन अल्हम्दुलिल्लाह यह शुक्र गुजार सैनिस क्लासस मज शाम पे खोफ्त तान चलान तस मज 110 तस मज 20 जन नफर तिम मैरिड तिमो मज कंस एज 55 60 तम अत मज हेचान बहरहाल वनुक मुदा मकसद मे यह कत अस पज सारी सबित यह अलमदार मुल्क कश्मीर रहमतुल्लाह अलैह फरमोमुत सारी समतो अक्सी रज लमतो तेल माराया कहन गाव बह वनो मतलब अस पज वजुवन सुन्नत फर्ज वाजिबात गुसल ज़कात रोज हज नमाज इवन पे जोर दिन न कि फितनन पे जोर दिन कह वुनकन लुक तिमन पे ज्यादा प्रेफर करान यम फितन मौलवी आसान फितनन पे बर्पा करान फितन फॉलो मज बहरहाल मैं किसी तंजीम से वाबस्ता नहीं हूँ न बह कुन तंजीम वाबस्त बस बहुत वाबस्त मे बुलबुल शाही कश्मीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह मतलब कलमा पर्नोमुत शाह हमदान कलमा पर्नोमुत यम ये नाग खुशक गसान यम अलिया करामन हंदन करामातन अतन ये शराब चौक अतन ये बेही गई अवे गो आब तम यम ते नाग यन तह नाग सह अलिया करामन दितमुत पन्नो ये गोस बह यव कोंड बगदाद कोंड तत नूर शाही बगदादी रहमतुल्लाह अलैह सह सादातों मज तत नाग तत 6 रेतन तथ आब 6 रेतन गसान गबे ये कत्या त नाग यमन फैजियाब ये अगर कंस अल्लाह ताला बचन एलर्जी कह गसान ये लुक गसान कईमो सदर माज हुंद तत स्नान करान तो अल्लाह ताला शिफा करान गो यह तमिस वली सिंदिस ततन सह नाग तस यूता अल्लाह ताला ताकत मगर अम नश कर दूर बच्चे अस क्या कोर अस वो यमन मुतलिक बरई वुनकन खुशक सोरे दुनिया खुशक मतलब मज मतलब रात पल त्रालस अंदर नाग मशहूर तस दुआ त खुशक वुनकन सारी वन हे ये क्या गो हता यार वुनकन दियो पन्न बह कर गुजारिश पन्न यमन मज यमन करियो रश दुआ मंगियो अल्लाह ताला कर तुहस नारस त गुलजार अस कर नारस गुलजार
मे दित या बह कोड बस रिसर्च करान कम अज कम वथ तम बुजुर्ग यम 90 एज तमो वो सोद दोपुक यह नाग यह मतलब ये गारो हेत्योमुत गोरन गोरन हेत्योमुत यह नुन गोरन अमिस यह नाग हेतमुत वापस हजरत नूर शाही बगदादी रहमतुल्लाह अलैह सह सान मूजूब आमुत अद अस चमो शराब अस चमोस नशे ये शराब नशे बेहई फैलावो घर पत घर फितन तुलो बाकी बाकी चीज लुक तथ खुश अगर वन यव मौलवी तमिस गई हथ के किन क्या गई तमिस सह दपान हो बह शुक्र गुजार क्या तम कर गुस्तकी नबी ताजदारस मुतलिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहन बोड़ो तमिस वनस क्या चे गुस्तकी कर सह कमिस वना अद ये गो शराब आसन डोला आसन बाकी बाकी चीज आसन बह कर गुजारिश अवाम नासस बह गुजारिश कर पन्न असलाफन हुन तरीक मतलब त्रो क्या बह कर गुजारिश पन्न असलाफन हुन तरीक मतलब त्रो क्या मेहरबानी तो मेहरबानी अल्लाह ताला थो तह त आबाद अस थन आबाद वुचन वालन दिन आबाद थन अलबत्ता कादरी टीम काम करान इंशाल्लाह आने वाले दिनों में कशीर मज बोड़ बार नात खान स्टूडियो इंशाल्लाह तुहन को साथ योत आसन नात खान स्टूडियो बना बह इंशाल्लाह यन शुर नात गेवन तिलावत करन अजान परन क्विज प्रोग्राम करन और यह सनिस ताजदारस मुतलिक सहाबन मुतलिक अहल बैत रसूलन मुतलिक ताबीन तबा ताबीन मुतलिक इमामन मुतलिक औलिया किरामन मुतलिक यह गुस्ताखी करन अस पेटन पनुन जू जान कुर्बान करन शुर करो कुर्बान मतलब बह कर पनुन अयाल टीमस पे मे 40 नफर मे तिज पाई क्या तिज क्या नीयत मगर मे नीयत यन वली सुन नालान नालान वली कामिल सुन बह कर पन कूर पन अयाल पन पान कर बह फिदा तिमन चीजन पे लिहाजा अस कोशिश करान यही मेहनत है इंशाल्लाह रहमान बहरहाल टाइम गो वारिया अल्लाह ताला थो तह तो सलामत मे थन सलामत तो बह कर गुजारिश अक गुजारिश अगर तुम पन बच्चे बची बचावन अस एग्जाम थोमुत फीस 100 रपी यह कुस मसलो अगर कह यतीम कह गरीब तिमन फ्री ऑफ कास्ट अस करो गुजारिश पन दर्सगाह यम तुम पन्न गामन मज 6 हेर कुन यस तूर कॉलेज यूनिवर्सिटी क्या दीन हेचुन माज हिंद यड़ में जैन पे ताकि कब्र हिंदिस बटिस तक लिहाजा अल्लाह ताला थो तह सलामत मे थन सलामत पन दर्सगाह जुड़ोक रजिस्ट्रेशन करूक अल्लाह ताला थो तह सलामत मे थो सलामत वुचन वालन थन सलामत कामयाबी कर अता मे उम्मीद कि तम दिन सारी एग्जाम दिन यथ मज माज बेन वीडियो वुचान यमो माजो पोर्मुत मतलब अत मज कह माज क्लास मज उर्दू तगान कह वथुन तिमन थो जबानी एग्जाम गो यह पक पगह यह सिलसिल ब्रो यह मुबारक मदीहा बिलालस यह मुबारक जासरा यूनुसस यह वन मुबारक शौकत हाफिज शौकत यह जैनब जैनबस गो वन कम काल ज्वाइन गसित यह मुबारक यमिस यस बची गोल्ड मेडलिस्ट अमिस कोर मे मतलब कह फोरस कर पर्द सी दीनस कुन नहीं अम ये वुच नम बची अस कुस मजहब अस कुस दीन यह गई माटिवेट दीनस कुन इन खतर नत बची गोल्ड मेडल यह दपा बस दुनियास कुन मे क्या सिलसिलस मगर अम बची तो सोच आखिरकार ना दुनिया दीन बेहतर अम तोर कंपेयर अम त्योच बाज़ाब्त बह कर गुजारिश अच्छन फितनन हिंद जरूरत कह वजू सुन्नत वाजिबात फर्ज गुसल क्या गो सुन्नत क्या गो रोजदरी क्या गो ज़कात क्या गो बस उम्मत मुस्लिम गुजारिश करान मत तुल तो फितन पन शुरन दितव बर्थडे दितवक मोबाइल फोन दितवक स्नैपचैट चलावान मगर सनिस बचस छन पई जंग बदर कर गो जंग तबूक क्या गो सहाबे के बार अव्वल खलीफ कुछ दयम खलीफ कुछ पे सन बच्चे यूनिवर्सिटियन मज कॉलेजन मज गसान नबर गसान पे खलक वदान हे ये कोड़ बेही कर हता कर ना ये दिन तरबियत दिख अस दिख फितन अस दोपुक बस हु गो नाजायज होड़ मा गो योड़ मा गो हुत को मा करू ये को मा करू अपोज अस दितुक न जा बस वन बहुत वनकन 18 मतलब मे वुचमुत खलक कत्या मतलब माइंड सोन करान खराब मतलब दपान हु गो फलान वल गो फिसन जा वनखु वजू करू जा वनखु मोल मोच जा वनखु हल हल क्या गो हराम क्या गो जा वनखु इस्लामस मज क्या ये गो डोला आसन शराबा आसन नशा आसन लुख करान जस बे गन वनकन किस वक्त मे दीजो माफी लिहाजा
मे छु उम्मीद पूरा कश्मीर कौम च जिंद दिल कौम इंशाल्लाह पन दरसगाह पन यम त कस मोज बेन पन यम त यम करनावन अथ एग्जामस मज शमूलियत कह मकतब फिक्र न कह तंजीम न कह मे यक तरफ त्रमित बस सारी समतो अक्सी रज लमतो तेल मा राय कहन गाव अगर मे कर ये मज वुचू मदीहा बिलाल यस वनकन ब्रो कुन आय अमिस गई पत्मो 4 वरियो पे सपोर्ट करान यस तम सा मे बासान सिक्स्थस ये पान यह बची अम कर सपोर्ट 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 वनकन बच्चे 350 ज्वाइन कर पढ़ान नात तिलावत करान गो यह अजर अम बची यम तमिस आज तक गिफ्ट आई यमिस जैनब रियाजस यथ रेतस मज तकरीबन रॉपिस 4,000 गिफ्ट आमित 4 सास कर ये पे ना मे जरूरत बस फोन करान अहदिस बाब सोबस फोन करान ना यमन आई गिफ्ट जैनब पान वनान मौलवी साहब मे ना जरूरत कह यह चल मतलब तुम सोचो मे थे लालच मगर यह बची वनान ना मे ना जरूरत अगर मे कस गिफ्ट दुत यह गो कम मूजूब दीन के बापत मूजूब ना थवान तह मिनत लिहाजा मे गुजारिश वन पे जैनब रियाज अजुक दरूद इंशाल्लाह रहमान बह करो गुजारिश वीडियो कर ज्यादा खो ज्यादा शेयर सन चैनल कादरी आफ्ताब यह फेसबुकस पे लाइव यह यूट्यूबस पे दोनवनी सेम टू सेम नाव तो अगर यूट्यूब चैनल पे कह फेसबुक पेज कर फॉलो अगर फेसबुक पेज चु कह यूट्यूब चैनल कर सब्सक्राइब बे इंस्टाग्रामस पे ज्यादा बेही गाली गलोच वुचान रिकॉर्डिंग वायरल अस त्रो जैनब रियाजुन अल्हम्दुलिल्लाह गोडनुकुई ना त्रो अस इंस्टाग्रामस पे मतलब मे तथ मज फॉलोवर्स 200 क्या मे गई कस्तन हफ्ते सह चलावान ना बह चलावान कह मे तथ मज कम अज कम 20 सासो 21 सासो लुको वुच सह मरहबा कोरुक आफरीन कोरुक क्या यह तिमन अजर यम यह शेयर आसन करान पत बोजन कस नसीहत बाकी बाकी अल्लाह ताला थो सलामत मे दीन अल्लाह ताला कर तह तह चाइना में लाइव देख रहा हूँ वुचू मोहिद्दीन कुमार साहब वनान बहुत लिखान चाइना में यह वुचू यह कशरिस दग ईरान पे वुचान इराक पे वुचान सऊदिया पे वुचान दुबई पे वन बेन ज्वाइन यस मे वन बेन ज्वाइन गसित यह दुबई पे हर दह दोपन मे ना तन पे फिक्री बह अत नर्स दोपन मे ना तत पे जहन दिल गाबरियोमुत यन पे मे तह ज्वाइन गो बस या देहरादून हिंदुस्तान मज यह स्टेट साइड तत पे अल्लाह ताला थन सारी सलामत यम नबर अंदर कारबार कर अल्लाह ताला कर सलामत रश रफाकत तह सान मे सान रहमत बारान कर अता मोन परवदिगार आलमीन खुदा इज्जत दारेन कर अमिस मोहिद्दीन कुमार सबस थन सलामत इज्जत रश रफाकत कर मोन परवदिगार आलमीन खुदा तो कश्मीर किस नारस कर गुलजार तो ड्रग सत शराब सत अम नश बचन कर गुजारिश यम सन नाजरीन वुचन वाले करो गुजारिश कि शराबस मत दीतो साथ क्या यम सन जिम्मेदारान ओहदान खुदारा टूप त्रित यह फलवन गुलाब वनकन तुम वुचान स्टेडियोस मज यम गि शराबस कुन लगन क्या यम गि ड्रग्सस कुन लगन क्या यम गि बाकी बाकी चीजन कुन यह मोन मुदा मकसद मोन मुदा मकसद यह क्या बह वन पगह बहुत फलान तंजीम हूँ बहुत फलान वाल फितन नहीं मे तिमन तंजीमन हूँ मे तूत वन गुस्सु गसान बह दपान यमो थे ज्यादा पत्थर पायत यमो तंजीम वालों यमो थे ज्यादा खत्म कर अल्लाह पाक की कसम चलो माशाल्लाह जम्मू डोडा से लाइव देख रहा हूँ वुचू वानी वानी अल्लाह ताला थनक सलामत मे वल्लाह शराब वनकन आम कह अत पे तुलानी तस्वुर मतलब इन वोल मा वक्त अगर बुराई यीचा सपदे यीचा सपदे यीचा सपदे यथ कत्ल गारत ज्यादा मतलब यह मे बासान अस मा गस खेन चेन आब सह मा गज बंद ये हिसाब सन गुनाह वनकन चलान वनकन ज्यादा मोबाइल फोन सह ज्यादा गुनाह गरस मज बात चोर चोरो नश फोन पई क्या दलील क्या फोनस पे चलान अत गत वुचन वनकन खलक अगर वन कह कोर ज्यादा ड्रामाहन कुन बाकी बाकी चीज लिहाजा मे उम्मीद करो पगह अनाउंसमेंट एग्जाम कर चाहे कस पढ़ा तथ मज चाहे ना पढ़ा यमिस इस्लामिक जानकारी यू एग्जाम दिन इंशाल्लाह मे पूर उम्मीद अल्लाह ताला कर सनिस नारस गुलजार इंशाल्लाह गो ये कामयाब तत कामयाब चलो जैनब रियाज म्यूट त्रा सा गोबर मोन यल तो पढ़ सा अदिक दरूद शरीफ औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम
बुलबुलों गुल फैलन मदीना आसमान बुलबुलों गुल फैलन मदीना आसमान दर्द लद दिल बैलन मदीना आसमान दर्द लद दिल बैलन मदीना आसमान चुमने ताकत नजर शर चुम दिलास चुमने ताकत नजर शर चुम दिलास वात कर मरने ब्रो मदीना आसमान वात कर मरना ब्रो मदीना आसमान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह क्या सना गारिना लिल्लाह में जल प्रार्थना डेढ़ तलम दीना आसमान प्रार्थना डेढ़ तलम दीना आसमान चश्मों संभवचहन दर कौआ चश्मों संभवचहन दर कौआ अश्क नार वज़ान मदीना आसमान अश्क नार वज़ान मदीना आसमान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह चुस गुनाहगार बार चुम बर्दोश चुस गुनाहगार बार चुम बर्दोश गोश गुजारी करो मदीना आसमान गोश गुजारी करो मदीना आसमान करो ना अख नजर जिचश्म रहमत करो ना अख नजर जिचश्म रहमत अश्क पे चांद फलन मदीना आसमान अश्क पे चांद फलन मदीना आसमान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह उम्मती ची गमत परेशान हाल उम्मती ची गमत परेशान हाल नाल जारी करो मदीना आसमान नाल जारी करो मदीना आसमान पाई बड़ साई चोन पूशन सदा पाई बड़ साई चोन पूशन सदा
Bakoda Chumuda Medina's man. Bakoda Chumuda Medina's man. Allah Sallallahu Alayka Ya Rasulallah. وسلام عليك يا حبيب الله بلبل قل فعلا مدينة اسمان بلبل قل فعلا مدينة اسمان دايد دل بالن مدينة اسماس دايد دل بالن مدينة اسماس الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلام عليك يا حبيب الله باقي والسلام चलो माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ताला थैन सलामत अमिस बची क्या वनियो तु अमिस बची 104 नफर छु वनके लाइव वचन कमे असी नात नबी परान वनियो मैंकन छु बिला कमे असी लोली नबीस आलो दिवान ताजदारस बुझतन परवदिगार सारनी वातनैतन मदीने पाकस मज इंशाल्लाह मे छु उम्मीद ये गो मे रात दिलस मज ख्याल यन पर मदीने पाक जियारत गई बुस दपान यथ कस आज छ नात खनी परान यथ मज इथे कन गस मदीने पाकस मज ब्रोट कनिस यम ग्रुप वल सरी नात शरीफ परान इंशाल्लाह रहमान अल्लाह ताला थैन सानी सलामत तो रब दीन ज्यादा इज्जत तो रश्त रफाकत करिन तो बस आखिरी नात शरीफ परान मदीहा बिलाल तो अम पत आश रखसती तो वीडियो कर शेयर मेहरबानी कर तो बे वनो मे तो स्टारस मुतलिक अगर तुम स्टार दीहू यथ कम जावेद सबन स्टार दित आज वुच तकरीबन 204 नफर वुचान पाई पत कूता ब्रोट वीडियो पक मगर गो यह अजर मिलो मतलब सोरी जावेद सोबस पढ़न वाले शेयर करन वाले यमो शेयर आश कोर्मुत तिमन ति मिल तो छन मतलब यह नात खानी यह तिलावत यह इस्लामी क्वेश्चन छुना क्या मतलब क्या कुनुन वगैरह तो दपो अजर तुम करो शेयर कह बोज तुम लिखो अल्लाह ताला अजर सो अजर इस दुनिया मज त लगमु बकार तो उगबाहस मज त लगमु बकार हाँ तो यह स्टार अगर तुम मज कह अजीज आसे कह बोय आसे अगर तुम पेजस स्टार जोड़ा दीहो सह गयो वारिया रुत अगर तुम दीहो अगर तुम दिल यू दिन तो यथ नात चल यह पक यह कर थोड़ा ग्रो अत थोड़ा फाल्ट रासकन मगर ये स्टारस दिवान यह पेज कर ग्रो अल्लाह ताला थो सलामत तो रब दीनो ज्यादा इज्जत तो कामयाबी करनो अता तुम इन कामन शायद यह बीक मंगान बीक चुस बह कंस मंगान यह थो गौर फिक्र इन कंस अगर बर त लग दपान यह चैनल यह नात नबी गोस ब्रोट कुन पकुन बाकी मे कह दिलस मज यह अरमान क्या अल्लाह ताला बचन कि दुनियाई मतलब यम त वसवात आसन दिखावट मूजूब आसन तिल कर अल्लाह ताला बचन तमो निश अल्लाह ताला बन सान खतर बायस नजात त बायस रहमत त उम्मीद मे गुजारिश तो मदीहा बिलाल पे आखिरी नात तो अम पत गई रखसती टाइम तो गो वारिया मौली साहब अख सेकंड रुकियो तुम यतन नजाकत नसरीन अगर यम गोड़ यम पड़न नाज शरीफ क्या वोनुत वारिया काल प्राणन यह पढ़ने गोबर मोन अमे यह मे ना यह मे थमस मान यह को तह पे ना मे तवका गोबर इथे कौ मे अमिस कोड़ पे तवका ना ना यह अख नाज शरीफ पढ़न असल पे सह पोड़ आज पोड़ जबरदस्त नाज शरीफ वारिया नाज शरीफ पोड़ मान मे बह वन हकीकत यह रोशे त रोशे कत पे मे कर ज्वाइन किया यह कर मे पे ज्वाइन यह नाज शरीफ हेकान असल पे पढ़ क्वेश्चन बाज मे पाय मतलब इस मे तुम नजर कूर यह मे यह कूर इस मे जैनब कूर तह मे यह मे सारी यह वुचान यह हेचान कुस कित पढ़ान
تُلِو حظ کینٛہہ چھُنہٕ بیٚیہِ چھِ میٲنۍ رِکویسٹ کہِ سٹار دیٖزیو سٲری بیٚیہِ کٔرۍزیو ویٖڈیو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ شِیر کیٛازِ اَسہِ گژھِ ہا تھوڑا پیج یَلہٕ پَہَم اگر تُہۍ سٹار دِیٖہِو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناسہِ آرام ییٚمِس بٮ۪مارَس ناسہِ آرام ییٚمِس بٮ۪مارَس سُہ روزِ یارَس وۄنۍ اِنتِظارَس سُہ روزِ یارَس وۄنۍ اِنتِظارَس ژٕ تھاوٕ کامِل یقیٖنِ مقام ژٕ تھاوٕ کامِل یقیٖنِ مقام دوا سُدادین دی بٮ۪مارَس دوا سُدادین دی بٮ۪مارَس سُہ روزِ یارَس وۄنۍ اِنتِظارَس مریٖض نادان ما روز غمگیٖن مریٖض نادان ما روز غمگیٖن چھُ قدمِ نازان حران شفاعت چھُ قدمِ نازان حران شفاعت سُہ مُسکُراوِتھ نظر ژےٚ ترٛاوِ سُہ مُسکُراوِتھ نظر ژےٚ ترٛاوِ یی ہا یاوُن ژےٚ نوٚو نِہارَس یی ہا یاوُن ژےٚ نوٚو نِہارَس سُہ روزِ یارَس وۄنۍ اِنتِظارَس سُہ شانِ عالم سُہ جانِ رحمت سُہ شانِ عالم سُہ جانِ رحمت سُہ بے کسن بس دِلن تِہنٛز ست سُہ چھُ بے کسن بس دِلن تِہنٛز ست کران محروم سُہ دُشمنن تام کران محروم سُہ دُشمنن تام سُہ کتہِ ستراوِ ژےٚ داغدارس سُہ کتہِ ستراوِ ژےٚ داغدارس سُہ روزِ یارس وۄنۍ اِنتِظارس سُہ روزِ یارس وۄنۍ اِنتِظارس گٔمٕژ ہا زِندٕ سٲے خبر مےٚ چھَم نا گٔمٕژ ہا زِندٕ سٲے خبر مےٚ چھَم نا صبر مےٚ ما چھُم خبر ژےٚ چھے نا صبر مےٚ ما چھُم خبر ژےٚ چھے نا غمو تہٕ دادیو ژٔٹِتھ بہٕ ترٛووُس غمو تہٕ دادیو ژٔٹِتھ بہٕ ترٛووُس زِندَے بہٕ ژامٕژ چھَسَے مزارٕ زِندَے بہٕ ژامٕژ چھَسَے مزارٕ سُہ روزِ یارس وۄنۍ اِنتِظارس
सुरोजी यारस वनी इंतजारस नासी आराम यमिस बेमारस नासी आराम यमिस बेमारस बाकी वसल्लम। चलो माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ताला थीन सलामत रब दीन ज्यादा ज्यादा इज्जत तो नजाकत नसरीन नसरीन पढ़खा गोबरा सर ؤنِو حظ पढ़खा नात पढ़खा بیٚیہِ حظ अहन गोबर में यपर को लेट ते वारिया मेरा दबक सारन दिस नमनियो दावत में दिस नहीं ने सर कینٛہہ نہٕ حظ چھُنہٕ بہٕ حظ پٮ۪ٹھ صُبحس चलो माशाल्लाह بیٚیہِ तो वन में फर्क चलो अल्लाह ताला थीन सलामत अमिस कोड में वारिया नदामत तो रब दीनक ज्यादा ज्यादा इज्जत मे मला आकिब साहब वनान कि च परसा ये सर پٔرِو حظ تُہی मनकबत मे पानस जुकाम तो बेश मे अकुई मिसर अत याद वह पढ़ बह यह अकुई मिसर अहंद मूजूब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अजनेरिना मेनी मुदा बोजुम सदा म्यानि सैद पाको अजनेरिनम सनी मुदा बोजुम सदा म्यानि सैद पाको बोजुम सदा म्यानि सईद पाको बस तुझ में याद थी इंशाल्लाह बस करा कोशिश अल्लाह ताला थनो सलामत तो टाइम तो वोत वारिया मगर बह कर गुजारिश अदबन कि सारी लेखन कुस कत पे वनकन लाइव वुचान जल्दी 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 लेखन सारी अलबत्ता बह कर गुजारिश यह थो तह वो बह नुस्खा आज तान मतलब यह कर बह गुजारिश कि यमो यस नात खानी सि तिलावत कर जिक्र खुदा कर कह कूर लड़क तिमन पे पर जहन पेक यह थो याद ये लड़क डिप्रेशन दवा खेवान कोर लड़क मगर दरूदन सक लाई कह नमाजन सक लाई कह नात खानी सक कह लिहाजा अल्लाह ताला थो सलामत चलो अस बेन साइमा यमन कर बह गुजारिश यमन था बह दावत वन अजी कि एग्जाम दह यन इंशाल्लाह रहमान एग्जाम दिन जरूर इंशाल्लाह इंशाल्लाह शबीर साहब अल्लाह ताला थो सलामत पलहालन डिस्ट्रिक्ट बारामूला चलो माशाल्लाह अनंतनाग में चलो माशाल्लाह अल्लाह ताला थो सलामत हंदवारा में माशाल्लाह अल्लाह ताला थो सलामत हाँ यमो मल्ला आकिब सान खतर करजो दुआ अल्लाह ताला कनक यारी सेहत दीनक यम खतर मतलब दुआ छु करनमुत सो मुराद करनक अल्लाह ताला पूर चलो बेक्या माशाल्लाह सुन दुआ अल्लाह ताला थो सलामत मैंने एक सवाल भी किया था माही साहिल साहब तुम यू कोमटस मज करू कंटेक्ट ब्रोट कुन यू पत करू तुम सवाल हर कंस ये एजाज साहब क्या लेखान यह कत रोजान चकूरा शायद यह तरन समझ कह एजाज साहब मा दपे मोन नाव हेत नी अव मूजूब तो सईद सना अनंतनाग चलो माशाल्लाह मुदस्सिर अहमद बरेली नात खानस यह बोड़ बार नात खान अख लड़का यह कश्मीरस मज फेमस हाफिज तुम शायद गालिबन अल्लाह ताला थो सलामत रब दीनो ज्यादा ज्यादा इज्जत तो रश्त रफाकत करनो मोन परवदिगारी आलमीन खुदा कुलगाम शाजिया हुसैन चलो माशाल्लाह कुलगाम अहरबल तो अल्लाह ताला थो सलामत रब दीनो ज्यादा ज्यादा इज्जत मोहम्मद सईद साहब अल्लाह ताला थो सलामत अस वुच यव तुम कत बसान यु गुंड बगदाद गई
तमे साथ कोंड बगदाद गई तमे साथ तोर समझ तो अल्लाह ताला थनो सलामत पाहनु यारी कुलगाम साइमा शेख श्रीनगर अल्लाह ताला थनक सलामत मागरी निसार गांधरबल से चलो जजाकल्ला अल्लाह ताला थनो सलामत तो रोब दिनो ज्यादा इज्जत माशाल्लाह दुआ करना माशाल्लाह दुआ करना त्राल चलो जजाकल्ला अल्लाह ताला थनो सलामत मुंतजिर मंजूर सलाम वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह सजाद नजीर त्राल अल्लाह ताला थनो सलामत डार बिलाल त्राल शबा जल्दी बेटी लिखियो कुस कत पे वीडियो करियो शेयर सारी करियो वीडियो अकलेट सारी शेयर अल्लाह ताला थनो सलामत तो सन चैनल करियो सब्सक्राइब इंशाल्लाह मशहूर उम्मीद कि आज कर अल्लाह ताला बह कर गुजारिश कि अच्छा सिस्टर अख यह मेंबर यथ टीमस तो पत्मो 4 वरियो पे सेहत नाठिक दुआ कर अल्लाह ताला कस गम परेशानी तो कस हर कह मुसीबत नश करनस आजाद तो बह कर गुजारिश यम ति कह गुजारिश येतन तो बे कर बह गुजारिश दुआ करो अल्लाह ताला थनो सलामत रोब दिनो ज्यादा इज्जत आमीन या रब्बल आलमीन। बेशी लेखन माही साहिल सवाल मेरा एक सवाल है कि पहले इस्लाम में कौन सा शहीद हुआ अत वन अमिस कमेंटस मज जवाब ये कमेंटस मज ख्याल आमीन मेरा जिगर ठीक अल्लाह ताला थनो सलामत बट इंतहा सलाम सजन वालेकुम सलाम बड़गाम चलो माशाल्लाह अल्लाह ताला थनो सलामत मेरे लिए भी दुआ करना अल्लाह ताला थनो सलामत अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम प्लीज कामयाबी का दुआता बानी हाल से चलो जजाकल्ला अल्लाह ताला थनो सलामत सर ये कब से शुरू होता है मुंतजिम यह गसन 8 बज पे शाम चे 8:30 पे ताकि 10:30 तन आज गो वारिया आज गो 11:30 कर बंद अल्लाह ताला थनो सलामत तनवीर अशरफ अस्सलाम वालेकुम हमारे लिए भी दुआ करो एग्जाम है अल्लाह ताला थनो कामयाबी आता है इंशाल्लाह मोहम्मद यूसुफ हंदवारा अल्लाह ताला यूसुफ नजार यूसुफ अल्लाह ताला थनो सलामत वानी सब अल्लाह ताला थनो सलामत रोब दिनो ज्यादा इज्जत गनाइफ फेरोज अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह 8:30 पर चलो जजाकल्ला अल्लाह ताला कनो कामयाबी आता तो सानी मुझे भी एक फैसला हुआ कि उसके लिए दुआ करो अल्लाह ताला करनो कामयाबी आता तो हति मे वुचन वालें तो इज्जत करनो आता वारियह कौशर अल्लाह ताला करनो कामयाबी आता मेरा एक सवाल है सर हमें जियारतों पे जा सकते हैं सवाल छु कि हेकवा जियारतस पे गसित क्या न ये हेको गसित ठीक है शुक्र ज़ात करीम रब्बुल इज्जतस कुन बस अल्लाह ताला करनो कामयाबी तो यम तो कुन गमस मज परेशानी मज मुब्तला कसन मोन परवदिगार तो बस वीडियो कर शेयर तो बह कर गुजारिश अहम गुजारिशात अगर कह सन फेसबुक चैनल फॉलो करने सह कर यूट्यूब पे वुचान लाइव सह वुचान सह कर सन चैनल सब्सक्राइब अल्लाह ताला थनो सलामत लव यू टू अल्लाह ताला करनो कामयाबी तो यमो सोन यह फेसबुक चैनल फॉलो कर्म तम कर सन यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब इंशाल्लाह तो बे कर यम इंस्टाग्राम ID चलावान तिमन जोन गुजारिश कि सोन इंस्टाग्राम पेज कर सारी फॉलो इंशाल्लाह तो बे स्टार्स बे अगर पन बच्चे दरसगाह मज पारान तुम बच्ची तो एग्जाम खतर कर तैयार तो अस कर रबत दिमो हेमो तिमन त इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला थनो कामयाबी तस जिगर मोन युथ सवाल करान ना मुंतजिर मंजूर साहब बस आखिरी कशीर मज यह वनकन फितना वजुवस मुतलिक करहक सवाल गुसलस मुतलिक करहक सवाल वाजिबातन मुतलिक करहक सवाल जंग तबूक कर गो जंग बदर कर गो ऐ क्या कोरुत यह सवाल यम सवालन छुस न बह जवाब दिवान कह जिगर मेहरबानी कर बस क्या यमो सुन वनकन तबाह कर ना मदिया असलम अहमद वनकन क्या मकल पढ़ वनकन क्या दुआ करना मेरे लिए इंशाल्लाह अल्लाह ताला थनो सलामत सालिम रमजान सलाम वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह अल्लाह ताला करनो कामयाब हजरत हारिस जवाब यम वन कुस गो गो इस्लामस मज शहीद इंशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ताला थनो सलामत रब दीनो ज्यादा इज्जत तो कामयाबी कर अता सानी मे गुनहगार सान वुचन वाले सान नहीं मुझे ये क्लियर करो अच्छा बहक नहीं चाहिए ये किसी मुफ्ती से पूछो
अगर च कस मुफ्तियस बह हेकन चे अत सवालस जवाब दित कह, क्योंकि कश्मीर में सबसे बड़ा फितना इस वक्त यमो ये मौलवी त्रो तिहज बुनियाद वड़ी इस बह तुम लाइवस में रिकॉर्डिंग में कर वनान मोए मुकदस खिलाफ वनान कुन जियारतस खिलाफ कुन करामातस खिलाफ यह थो तुम अनकरीब आस वक्त तिमन मौलवियन हुंद नाम निशान रोज कुन युस तु फितना साथ दी। तो दुआ करना प्लीज भाई अल्लाह ताला थो सलामत, रब दीनो इज्जत कामयाबी कर हर कंस इज्जत रश रफाकत कर अता मोन परवदिगारी आलमीन खुदा कामयाबी करनो अता सारनी रश रफाकत कर। तो मन कर सपोर्ट स्टार्स दीजो, बे कर सन चैनल फॉलो यह कादरी आफ्ताब, बे कर यूट्यूब चैनल ते सब्सक्राइब सर्च कर यह तथ पे लाइव आसान बे इंस्टाग्राम आईडी ते अल्लाह ताला कर तुह कामयाबी अमिस मानी कोर ते थन सलामत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।